Hadin kajing pau lengba kilat patai khwar halor kajing terwa jongka seng HNLC ba kakwa ban yakren ber kesorkar bat kesorkar bakan thung ya kiksiang ki ban long hapdeng ban yakren te mendin kesngi ngila nagle kesorkar ngi syong meeting bat hadin ka meeting tegi nagle kesorkar ngi priang yakane kajing terwa bat kumbau chief minister badan buram jungi ulakren haki press menin ba ngidan kam yaka formal communication ngidan kam yaka formal communication naki syaka sarkar bat hadin kata ka seng HNLC menega sngi kalapha yaka shithi syau chief minister kopi syau deputy chief minister bat syau home minister nakabenta kaju baki kwa ba ka jingsuk kan sinsha hapo kini rilum khasi jaintia jongi bat kikwa ban yakren bat ke sarkar klaim dabu kendon kumba uchi besar ulak ong menne ba marayo ya kasiti ngin communicate syak statement bat ngilayo menne nginle ya kabaran kam bat menin uchi besar ula batai baka proses ban identify ya kita kiksiang kalayai banga kermen scam ba nginla ban ya state ya kene ka kam syakman na ka benta ka jing suk ka jing roy ka jing par jong ka state ka jongi